Hallo's fáilte adamh a mí dúchanáiseach nach sin beag ach hic seo amach uaigean. Seo agah an thaisbeanna Ghàidhealach is Foghlam Gàidhealach, Foghlam Gàidhealach an Albannach. Agus cáil an nach ha Dtr Dunmore agus Fionnghal Nic sé neach Roundsley academic and a Stuart, I guess, high taught dèanamh is film to the Ghàidhlig, I guess, min chanins with mar shitsbias na brin min Roundsley againn enoch, I guess, she teaches art school and Fionnghal, I guess, be brin is nyawas againn is Tchekisk and a film to the Ghàidhlig. So, and Tashach, siach sul the harstedd and Geltenis and hag you ag farti náisiúnta ha film trína Ghàidhlig nach gug tád an sa Mhanifesto agus mar a bhíh dúil had Geltan go bhí barach ann gaiideach go bhfuil sin ag crochú géad film trína Ghàidhlig sin tád den ahiáchug cuiteach had i dine stoiad go bear leoa film to the Ghàidhlig mar Foghlam Bucky seach in den Ghàidhlig tuh the bearda dùthchail a taghadh chotríc sin an talamh mar go big. Cuiteach ha de brian is film to the Ghàidhlig ag iad arscoilg a méadach gomód agus mar bhíh dúil barach títe in is rid mar sin. Cuiteach had a bríon gosáidite is Dunaigean immerste dal in Dunaigean son aardscoil agus cuiteach gus an bin scoilúd mar sin ha imime gosáidite is scoiltinúda in Dunaigean. Huv na ha misnach gid is Foghlam to the Ghàidhlig gus seo nach tád sa Mhanifesto againn hain as sin na bríon is cádig an lugal with nachil an dráasta you táiseach le gach páiste who is Foghlam to the Ghàidhlig ag iad na dunscoilg go big còir lugalach is in with againn ag iad na harnscoilg and a dá ha cádig ag inúda the Foghlam to the Ghàidhlig ach is muoinech go bhfuil ag difid agus ag dèanamh san in Ghàidhlig. Ha mescahucht I fáil sin againn seo dúach blasadú ach ha cuitna gríadan I bhfuil sin bríon Foghlam idir Ghàidhealach a bhrásnach mar sin scoilteannaí ceanta dí dachaí an chruúm barach taghadh an den léhéid siad barach is film trábhlíonachan ha geltan is an méaltas go bhí fad a barach údan na héidir an deachcin agus ha sin ag iad ag an téid sin líidir ag fad tra bhéin na Ghàidhlig ans na hiilean agus an scír an Ghàidhlig ile cuiteach ha sin I bríon is curriculum Ghàidhealach go bhfuil stéite is eachtarí agus féinaine agus mar siad gon cuide bhí gon dá é uvad don na scoileadin tuigseach cos an had an film to bhéin na Ghàidhlig cos an bhríon ag iad Ghàidhlig sin cuiteach go bríon is coinenach huv film to bhéin na Ghàidhlig coinenach hí muinte na bearda ha féin a thula chuspait ra na bearda had a féin taghadh an tuh muoine scoilg ina bearda mar sin a thuh coinenach beáid go bí na an cádamin sin ag muinte na Ghàidhlig agus cuiteach títean go bhí chum na féine ag títean Ghàidhlig go bíad ag aineach go ré rid a Ghàidhlig a hána bhí tar seachad min chanan de ghuine nach bríon an canan sin ag an taith agus mar sin go beáid cóhí an brasnach I bheann gus duine hálaach de hegus tar na Ghàidhlig agus cuiteach fad a bharach weisach professional lentanach I áseachad a hítean. So sin blasad duna ha misnach ag ra is films na ha agah bhíh ad Mhanifesto Leine. Coú ha mis inis
het al lekker Leis Stiùbhairt brín in ransom againn. So Dtr Stiùbhairt. Tapla go mór bharstin. A bhfuil dói an scahanach go choranniuh. De Còir go sin commasach. Yeah. Sinú. Oké, thank voor bharstin agus mar thuirst marstin sé Stiùbhairt Dunmore an tena haram ha mi stéichte go professionte an oilthighe Sussex. Chanemi riamh bulach ó cínteach an Ghàidhealach an oilthighe Sussex, oilthighe Sussex, gúirte a bchod bhí an in go ddíomhaine oilthighe nan Seasmhach moyes ach cuiú Come met in le oilthighe Sussex an drasta cuiú. Agus ha mi dul cantin becan Foghlam mun ransa cagachcamas is na cuspairean ransaí a idir bhíacham tron na blianachéan agus mar a chiisih sé an títal hacham seo Foghlam Gàidhealach sa chiad lín a ríchat commas cíneag agus fionnghal nan sgoile gúirte nan sean sgoile a bchor bhían agus míneach mí becan bharach mar a hí sin a réirst anis. So ha mi dul bhrín becan míon commas an caint agus imimeachultarach an Foghlam Gàidhealach Gàidhealach sé ransacha gohairit a seo a má fást yen immers ransaí speaking citizens a bhiniucha leis an HRC híos ag oilthighe Sussex. Agus is an becan Foghlam ra mun chóthaic sa folaí sa chéadtálamach ha Foghlam Gàidhealach Gàidhealach háast fíor na phríomhachas sran a fiocha gachánan fioch na dùthcha agus díreach mar a bheith marsin na grá a chiún becan vinnetion ha príomhachas seo nach goh as a Mhanifesto ag a fáistí náisiúnta an bliana a cha uilseach díreach chiún seachcan agus ha siad cúideach a nach goh as a phláánach an náisiúnta ag báis na Ghàidhealach. Is sin támas a thachga ag luch na policy as náisiúneach a bhí a cruachug luchlabhast úra tro istam an uirlim as an náisiúneach. Dúine a chhlechgus a Ghàidhealach agus na Nineveh agus a bhéir an canan a réirst gan a rinneach a bhís go chhlechgug cuididí an cuid clonias an amiteach. Agus man ha seachcin as a chuntas loi mo dhéirigh fá díreach becannas luga na an dánafárstí luchlabhas na Ghàidhealach an alba fuireach tuh a muich na Gaeltach agus hí sin an afanna ha mín dúh an gúirte bliana a bhbliana an dúis sin dí an súíocha gahacinn an drasta an albain. Agus ha bors na Ghàidhealach go bhfuil cóir níos cóir sia míle olanich ula go léir an bruidhinn uirlim trúhín na Ghàidhealach agus ha sin becannas lugad na ún as a chiad gin scoileann fat an alba an drasta. So policy huv cóhéicse how barach imimeachultarach as an classic an Ghàidhealach gohanne as na Baltin ar Ghàidhealach is a gnún am ha barach géal atá se chu an Foghlam Gàidhealach Gàidhealach níos as na chialannen má háirigh is policy úrich cóirlíonn an siar. Cist bhór hacha seo a ní Foghlam Gàidhealach bellach a hán an Foghlam Gàidhealach. Mar sé scré díreach étar hingechuh gen curriculum son sa bhais a hán an Foghlam Gàidhealach mar sé díreach curriculum for excellence ach bhí na Ghàidhealach a ní Foghlam Gàidhealach a hán chaine mí burach cínteach chuh sin. So gútamid gúirte a bhí a cnústa géire ar a chéis sinna a ceasnachuh
na céiste sin mar a híd sin réirst. Is díreach a ríiste san súil dhéar a háist fálaí mac an bug. Tá itir ghealacha cudromach na bheach sa ann. As a fálaí a chaichrúchuig as an drech íon planachan na náisiúnta a ann an drasta agus an planachan a chai oilthighe ag cheann hall. So is a chéadate sé bh bors na cantin sé scríbad, ensuring that the growing population of young Gaelic speakers is supported to continue to use the language and to pass it on to the next generation is critical to the maintenance of Gaelic as a living language. Nisje, Ghàidhealach an t-siostam chaníir sin fata cearr idir. A siad go mar réasanta, a siad céalach agus síochte an íanais mac an bug. Ach chaní sin a seantant anach as a phlanachan an náisiúnta a chai oilthighe ag cheann hall, agus si a scríb bors na Gaelic. As a phlanachan, Gaelic education is central to the ambition of Gaelic growth, and for this reason, Gaelic education and learning will remain central to this plan, as they were in the previous plans. Our clear view is that Gaelic education makes an important contribution to the aim of increasing the numbers of those speaking, using, and learning the language. Nisje hasid bekennis tripletje as náisiúnach Ghàidhealach t-siostam. Chaníal seo bulach stíochte in níoise hacinn agus chaníal cho nuanced rishe intentions anach as an drech. Agus mar a thuirt Martin roie as a Mhanifesto ach go hampáirt náisiúnta an bliana díreach cheann seachcan. We remain committed to ensuring Gaelic has a sustainable long-term future. In particular, we have a focus on arresting the intensifying language shift in the remaining Gaelic communities. GME is a key driver for ensuring that Gaelic continues to thrive and grow in both urban and rural areas. As cúideach as a Mhanifesto sin, ha policy songsteach sean Ghàidhealach ormal is díoch agus cínteach gan cushion úlach fáilte léit de policy as an amiteach hísin díachras. Díadach go lua san imre garide háist de leoracham a chai oilthighe go cheann bliana go léanaist agus na chéad toríon smó a hánig amach as a scrúteach sin. sé an rúd is mó an dói go bhfuil farsineach de skillan ann a misc inibich a háisig an bhfuil bhí na Gaelic as chéad dhéchad a bheit an t-siostam sin rí utain an Alba sin ri rá itir 9 céirfiche cóig agus 9 cóig. Agus há na clechcíon cánain hic inibich a reinfum trevine na Gaelic as na bliana chin son go má farsing cuideach. Bheit cógaibhan statisticach cudromach an láric itir comas cánain agus clecha cánain, itir clecha cánain agus socialacha cánain sin sin ri rá clech na Gaelic ag an leis an dáfarint fat de haicrí mar leis an plid. Agus itir clech na Gaelic agus leantaliach gan an film tribhín na Gaelic an dé na bun scoileach. Cúideach ha réasanta rá go clech na Gaelic go má íasal a misc na mácádach dhéan le campáist. Agus gúte cuite na thuhran ar sin bheit féinine Ghàidhealach Ghàidhealach leis i bhar chuid ina duine risin a bhrín mí. Agus bheit mé dúr chusáin becin is siamplarin a háist ar arscúh. So sí an haseo as aclah a stúd mí a chun becin blianachin inis le dúine ha a gúbert na Officin na Gaelic agus sí thuirstesan an san obair seo há mé se an dói agus stat go mór seo, an gcinealach úr agus
cumalaid. Get na chael mis smynnych agar mar géal a seo sa stigmatached a ha mis fichgin. I mean, ag jéidir an lach a nie evangelist a hanam sa Ghàidhealach. Chad is smynnych mi riaf gan biag mi in am afgin na Ghàidhealach. Ag my vrienster is een teacher na vacum chanagad in een route. So hif finania chug ha graja ha mis smynnych hug chanie géal a hanam ijid. Nis she dunya va seo a chai hakal as na helanan agus a húrfilm to be in na Ghàidhealach as de van scoil agus ha inis de gober na offig in na Ghàidhealach a chanie géal han. So ha rúdigin na dála seo is she rúdigin a ha na bheachsa a cosías visneach agus joanach inivich a rein film to be in na Ghàidhealach a bhí a smynch gar mar géal. Seo an ile she aclef ha seo stuúr mi cudidi gist a bheit a furach coolla an flat as a bhil a bhór agus a ríist san as na helanan a bhad bh hús agus thuair an díisteach go fulmtí bhí na Ghàidhealach agus sé bheith a chiad sé seo a cantin by gra rooms. Scotland is such a small country, but there's so many different. Yeah, it's hugely diverse. So, do you say you're a Highlander or an Islander? There you go. You can get totally specific. Agus she hurst a carriage and she have a furcolor. Yikes! I don't want to be an Islander. That's horrific. Agus our smisha. What about the legal Gael? Is that something you identify with? Oh, I'm a Gael. No, I'm not a Gael. You could never say that. Oh no. Oh, I guess if I come a lot of. Does anyone call themselves that? I'm a Gael. I don't know what constitutes that in the Gaelic world. Planet Gael. I quite like Tuchta though. You like that one? I like that. Yeah, I'm a Tuchta. You're a bit chooky. I am a bit chooky sometimes. I quite like that. Gael's a bit, I guess, she hurst a carriage. You do know it's a derogatory term, Keelach Tuchta played. And what do you call that big sword? Claymore? Claymore. That's what Gael reminds me of. Big tartan played in a battle. Scolet, Sean Scolet, the Basho, Agus, Churmi a Kist, Rish. Would you call yourself a Gael? Agus, Stata, Fat, Chorus, Daik, Sursta. Tricky. I suppose because I was born and brought up here, Ghàidhealach Ghàidhealach and Aranjoch Valchel, I would call myself part Gael anyway, and you know, especially with sort of my rusty Gaelic, I couldn't probably say I'm yeah, well, I'm not sure actually. I wouldn't probably call myself that I wouldn't have thought of calling myself a Gael, I suppose. Agus ríist an seo sa chéiste chud mí don tí a bheit seo i Gaeilge hanna chuideach sé aclah charán bhá a bhórcha sin na haglah an dhéana haglah an an béle ach bh chuideach an Ghàidhealach is mar sin chuimí a chéist gan tí seo i Gaeilge hanna mar sin agus racarí dí hána Gael. Gaan geré ach stocha gaan geré. We stach me an tolvo, charami smuntje aan de margeel. Féimsin een definition die halen geel stach a vinje goed tasach, because féimsin sin rekkers tamis muntjin. Ha keel moor etter kanan agus een kultur ak een heen agus nechtri. Ach as een arsnjach as a ransku was jo wa Beinanje Ghàidhealach Gàidhealach Tchekabach en conditional ekuch en jo vau Beinanje Yultug fat. Dus je gaan al maar na hakushin aan een albin nuai ijid so she ranske erin mi a jong bekkenkriege is as late na academy Bretnich. Agus daar wou mi haal aan een albin nuai she hurbi amach wel Beinanje lager Visneachal ik na Gael aan een Albannach agus aan een Cape Breton go hariach chuideach an Halifax
As a bhfór nach chéal comór, so sin rúda antagonis tír mór na Alban nuaithe, agus ha cudromach cúideach bhí cúineach na dóin teigis go hail lena hin i háid Ghàidhealach ag baile, bunas bar, scíime oideachais sonúiste ha sin cóir Ghàidhealach as na scoiltin, agus cúideach go bhí scoil Ghàidhealach a foscailg a stugad a bliana ag an áireann áireannach ag coláiste na Ghàidhealach an na mabú. So ha sé cudromach. Ach chachan mi an cóir mi un Ghàidhealach an an Albin nuaithe an draste. Ha mi sean dúach clús arst becan a thu Fionnghal an Gael ha fiarí ra ha mi créid go cúidium cíneog ar nu síseach goma tríc a hechnach an Albin. Agus má tháinig an sean ha Fionnghal Gàidhealach goma lach scasin agus sca stigma ile mar a thuirst an dúine sin as a chiad an. An cruid go bhí chum an ann gus Fionnghal Gàidhealach an nearstach agus a léag an a fan trí na Ghàidhealach. Agus cudromach a cúideach ba healach teoraiceach ha Fionnghal chu dèanamh sgoile ar sean taghadh den na Ghàidhealach ar iad Fishman is éile. An bhransa go ha leantalach ach an draste an live speaking citizens ha mé sean Seasmhach déach cudromach sa ha Fionnghal Gàidhealach an Foghlam an agus an afiochach na Ghàidhealach as an áisineach an Albin nuaidh cúideach agus an sasin nuaidh sé scoileach agus mé díanamh a stugad ar sean bhí féinamach becan a bhealach mun túideach an hin. Ach an Albin sé mópar an draste bhí féinamach díomhóid a heic grain cíní t-siostamach an bhí chuirsíos bhísneach agus cumas an cainte mes scoileann a ag bhfuil dúlachas a bhíon luaidh. Ha mi díreach dul háist súil goma lua níos iad dá vlog a seo blog a chai a scríoch le tí seo casi séidí a hanó a bhafirach an glasachá fat a bhaid déanamh fum trí na Ghàidhealach. Sé bhaid sé a gra as a vlog show. I was born and brought up in Glasgow and have no direct ties to Ghàidhealach. My ancestry lies in Ireland and Nigeria, but I attended a Gaelic school from the ages of 4 to 17, which provides an excellent education and understanding of Gaelic culture. I internalized notions of what it means to be a Gael, to speak the language, and what it means to be Scottish. I never saw any reflections of myself within these set values. Perhaps it's wrong to call it my language, as its culture doesn't immediately represent or include me. This is because Gaelic identity is largely associated with whiteness. In 10 years' time, I don't want people to be surprised when they hear someone like me speaking Gaelic and speaking it well. My school days are very much over and I'm not an active member of the Gaelic community. However, I still love speaking my language. So I'm a conversion Gomabronach agus Triplateach. I'm dal harsúl galua an dána vlog ha seo le Naomi Kasesi. She scríbise as a vlog show what is like being black in the Scottish Gaelic community. My dad's from Ethiopia, my mum's from the Isle of Lewis, the largest island in the Isle of Hebrides. Both of her parents spoke Gaelic. As an Chug Sean Banagale, a Hintje, Gajakas B. Looking back at my time in GME is strange and difficult. With just over 1% of the population speaking Gaelic, its cultural significance is not felt by the mainstream. Many people don't feel that the language belongs to them. Scotland's a pressure cooker of white fragility, and the Gaelic community bends to its influence in order to preserve space for themselves. For a long time, I couldn't quite articulate my discomfort in the classroom. I don't think many Gaelic teachers are prepared to have pupils of colour in their classroom, let alone understand what it means for the students themselves. When caregivers don't know what racism really looks like, how can they support you? As an adult, I've tried to push myself out of my comfort zone and attend Gaelic functions, Céilís and socials. In these spaces, I'm seldom approached, assumed to be a friend of a real Gaelic speaker. For Gaelic to flourish and integrate fully into mainstream society, the community needs to embrace its speakers of colour and address the inherent white fragility that bubbles under the surface of its psyche. Foghlam Gàidhealach dúlich a bhí cléintin goide ach cudromach ar seán na bheachsa a bhí dílicha grua agus is muinteach a fuasclíon.
So nis mar thuis mi ha cúidem cíneag nó síseach trí hechnaig Ghàidhealach Ghàidhealach go mis go Labhairt na Gàidhealach. Ach mi críis go bhfuil Coimhearsnachdan agus Fionnghal Gàidhealach an nearstaigh an Foghlam Gàidhealach. Agus sé a bunbheach nó an idea as cudromach seo na bheachsa daltachas is sé beach Gàidhealach cho Ghàidhealach sa gcóis a han daltachas neo fosterhood agus cho cudromach sa bha fosterhood sa bha daltachas an an ichtrin Gael sean slí arst go dúlachas a bhrosnach go mes Gaelúre Ghàidhealach an atse cíneag. Ha mi smuinte go ré seo an dói a sear an imimeach dói sean Fionnghal Gàidhealach a brosnach as na scoiltin anna Ghàidhealach. Mar sin bí mi cumlárim leis a ransco seo son Speaking Citizens agus féin amach rí go cudromach sa ha Fionnghal Gàidhealach an an afheochuig a chaanain go bé an Albin nuai nu an Sasan nuai an New England is go Harwich Boston fan bí mi Gino Becker ransochuig a stugad agus cumlárim leis a cíist mhór a seo díomh he grein cíní t-siostamach an a bhí lechacha bhisneach agus commas an caint a mis scoileann icebhfuil dúlachas ile. Agus cuideach a dtíanú bec an bholaíonn sean na policy. Nise faci mí an sinne an drásta seo mar a postí so na bhí dúid an a bhí chur postíacham agus seo Twitter handle acham cuideach. So nis faci mí sinna agus bhéidir mí an táirtúlad seachat arst go Fionnghal. So thank mhór son éisteach go. Hallo, I'm Mhanifesto. Mór an taingear sin Stiùbhairt agus agus go sin éitinach. Ha táin a bhacha dúrá sin ha mi Ghàidhealach cuite na dúlachtas an staire go bhfuil machar a sin as na scoileann agus na haon tíochas agus go deireadh fasúas an scíre Ghàidhealach agus stocha bhí Ghàidhealach na triptain ha sin agus na rutain a bhfuil machar a thu féin aine. Sé finna go mich gnap an taim harm agus sé teacher studio hunna agus wam but mi hast fein chum the chickas classic an Ghàidhealach agus drama trogi an Ghàidhealach ag ire art scholar agus ha mi dó sé big am an job was hakem heen an the Foghlam trogi an Ghàidhealach kann bli sin agus ma goedje rutin da goedje va Marston is tukkel agus va Stiùbhairt is brimi sin he féin anja agus Carmen gan áikrí a hef vi clachtú na Ghàidhealach a dachuid tefstein is scoilagach go seachad silmi nu hat a machas na classicin scoilagach agus vi farach an gyfalat mar fást gena Coimhearsnachdan hasin ha againn gaibh agus gyfalat garíide vi farach mar fáste. Mar sin ben jorm. Ha kuitjen rutin a chai enam chumar ha min kan drein Stiùbhairt tukkelir Còirichin agus cuimhearsnach rein agus Marston a cha sinja tefstei Foghlam trefn na Ghàidhealach be sin lentin kuitjen a molly na ha akin hef Foghlam alpa agus garir post na Ghàidhealach agus na ha iet sin zoelge woonje mar teacher an art scholar agus teacher an bundscholar agus ha kuitjen a fáilskin na hari ein ha go ma féma sulmi a hef vi sjoutenid le bechoir vi tachar van trefn na Ghàidhealach etin Foghlam alpa agus ha inanju sin acham de Ghàidhealach ha seo agus sé advice on Ghàidhealach education a héad ach inanju rutin na hair ha Dtr Stiùbhairt as neidfin seo me cuaice a Còir Foghlam trefn na Ghàidhealach mar a hiú seo ha mir snip a Ghàidhealach sin agus gra Ghàidhealach medium is available to all.
many children learn in Gaelic medium education do not come from homes where Gaelic is spoken. Some children acquire fluency in Gaelic in the home and continue to develop their fluency by choosing Gaelic medium education. Agus éidir goibh na bha Stiùbhairt the brain sin bólagar sin cuideach ag nachal fríomhan a ha ceantaí dúchas na Gaelic agus na clachtaí an Gàidhealach a bhac in hain stoch na chalaatsin ag Dirigwa farachtin mar farsten na bhuchas no mar farsten fin anja hachte mar gael ach had stoch er notje gan na film tref in Gaelic agus sé ha sin geri mar hitrin mar atjen gai vi fiachen in bras nach in vi klitjen gewilat ga reden mar farste sin agus kun check se bi han an de waan Fionnghal Nic na Gaelicsen dachi ach go kunse hi heid filant ach gerein an do nille to be outsen kuach gan feichin hi mar farste na Coimhearsnachdan agus kun biet misnach agus Jo nach gegoler gestaan de glachte vaten dehe. Kuach ka kune ha skriftje as na molly na hek iomain dat allemaal mollig show that children and young people are equally confident in the use of Gaelic and English and are able to use both Gaelic and English in a full range of situations within a network school. Sé dúirt is a hacking am cíneach ag iad in hartscoil go déanna cíneach go bhfuil na hasin déanamh steine seomach an chicas. In nuair sin de féimgaid mar a héiteach gachi is déanna scola agus gan na Coimhearsnachdan as a bhéile agus go bh Coimhearsnachdan an nuair sin déanna scola go bhí a cuid Gaelic go féin. Agus an an dói ha dul host fachgaid gan an bhain dúdach mar gliste is ára ach go bhfuil go fécinn uair bhí gabrín agus good Gerard go bhfuil de follow as scolas go bhfuil de fécinn go Gaelic féicneacht agus so chuin tin ára. Mar sin han immer stans go seo mar chom bhí gerin Christman na Gaelic ha go te bí ha buachcin nach gaan den futin go from na Gaelic agus tar haar elske an de roundsge haar sin jaar gehud gaan van film tri na Gaelic ach da gaan na nacht agus na Corbin a hat is vi fein le mar farsen dochas vi veel op maat en agus vi fa an misneach vi stoch ga past an session Q no gin imste met Q agus sein agus mar erst agus vi stoch fein Corbin tustein seomrichen chicas gur salu John agus ri op ma kru van de teacher in ha gan frihelbug. Ach ag gerig bhá mar a hasin is bólagar seo ha féin anja agus Coimhearsnacht mar a bhfuil sin angaibh ag stré na scolah chaile go bhí mar ferachcin gan ferachcin hí mar farste bit gin na smána dúireach fólam hat feint agus té seomach agus sin na hasin na gamaséidir ag chean há. Chail fólam trefin na Gaelic dúireach an de sculpture ha acin vis mun mar gin an Ron school agus kuach gostein school hat er een skola le oilthighe as na hopliche nachke as na Coimhearsnachdan agus kuach de gonne ha fu in driechten en nu agus a ha ans na Coimhearsnachdan heen doen ik wil jo Gaelic dùthchail soch as na ski en de buddingstoche de kan kelich in jenne les sculpture gus een 5 scholar en gewel aatje aan doen aan de vrinjes. Stoch an dùthchail ha triggerstas an kuach go beá vi stoch a gimsling. Ach go che se bí ha klappen starrig agus bíáin me cin klappen starrig ga agus si sin ha ar cumdó a strí gus fósglin ein. Ha na was gennem sin ha me wil ha sul na Gaelic a Gaelisteach dunne ook a paradins pas a kire ook agus mis an sscoil no sin behe skolle. Ha bethe opdracht no stoch look fastí mar farste seo agus kuach le dunne mar hoos me nach land an opbrich tuig. Fémi kun je se bí gach neach a vi gobre gekomen agus ha seo go haar is féle sculptin, maar ha sans go dunne ook gan hen wel Gaelic me himimicha war a fémi wie geeichkins ga choin agus vi fekin karmen hik echt een watere met de gakas uit de scope. Leis curriculum a hacking ha va Stiùbhairt de tukkel seo curriculum is inside va agus inné seút begorgin wie is mun gevéet witstoch a wie ri van de doit jouwstelle go ma sá an film tre in Gaelic.
Sydd mi ag dyr go bhad na hiice yn hyn sy'n gael, mae sies gyda teacher yn acaf a ha ag sa'r idyr mewn cwyd Ghàidhealach agus a hanig a ha yn dùthchail le Ghàidhealach agus y fair yn jo hicas gat hyn na Ghàidhealach agus hwyd bwgwyd gar idyr agus Coimhearsnachdan sydd gefaiad chicas a ha ag idyr. Agus gybistwyn chicas gynnwysyn cwydioch gyda'n crwch ag a ha ag idyr y fys y bros na ysgolwyd yn gyfi yn enteniore le Ghàidhealach tron blian van sgoilgach gyda leid. Ach ag anna fi rwtyn cwydioch y gym sy'n stoch o fys mwyn hygyd bahalyn gymor fi y tos na Foghlam Gàidhealach fi y gennyf. Gach cwspairean trafyn y Ghàidhealach gaharach ag gyd yn y hart sgoilgach agus gyda'r diachanyn. Ach gys sy'n i gennyf ffeim sy'n i fi moch al gyfil taich y i cwtio na choimhe ha sy'n cwtio gyda stoch o ffeimoch gan sodystia agus cwtio mar fel bunsti achga as a chanan ag tosach roiach ag gyd yn bunsgolig no ag na chil stoch ysgil yn canan hag idir. Hag y fi gymatir i gaib canan hach o teintio y hygsyn agus norsyn mar sy'n i fi gremachod eid suspench ans na cwrsicyn a ha at y gamasydd ag idir diachanya. Mar sy'n ffeim sy'n i fi gymag yma ffeillgylach gyda my teacher yn hagan chicas gyfil sgil yn canan iachgasyn a hag idir agus gyfil stwn chicas ga hachga ag idir agus Leis ha barach teacherin agus barach lucht taich I iorn, dus sy'n ianif yn chicas y bi. Ffeim sy'n dyn y halwyd gan hwprig yn sio, agus gyffeillgat na bwynach gan a ha awn fi gwybr am y ffilm. Ha trenig teacherin mar sy'n mae'r ffarstio sio agus ha gan chicas y bi ha gan y riachach yn ha y gennyf sio sarid ha fysyn gyfel swmrostig a cwrsyn treni ach gysyn feedback ha akkel van naam leis joen ha kudisteachar a hon hiat G sjors ire wil na skillen kan jachte agus maliat stoch blianach secha dan de skire Ghàidhealach no vi gen koerse bokier horkin mis chichet der chickas ma ha sin hi ach fe sin vi gemaak ma feilach wil me teacher in a ha againn a fein a daghuit na karm treni ha hiore gus kanan a hickes ik gaan hou. Ha teacher yn bunsgol gyda chicas gyhwle cuspairean trafyn y Ghàidhealach agus fe ha sy'n na hwlan ach ffeiniad cwtioch y fi yn trenig ire y hysgil yn canan am y Ghàidhealach o'r mae'r hwys mynd myr y fyl na ffriefens bunsti ag y chwain myr higad gan artsgol beth a stili gaif fi delig ydi priarachus a ha began ys teintio. Ha co-obrach o cwtioch ydi eisio ha sy'n a rhain am y Dtr Harlin, Jennifer Dtr Ruttenstoch agus do chicas gakinstoch Dtr anskach roin ach ha leis Ghàidhealach ha so gama big akin agus ha dói an vi gobre konle so mi gron en nimmer goi va na ha vi taghadh as an davle na galov le vi goper van dachi ha sin is pisje geharsteid ga gaan de wisnach sa ha kuts de hitter in de skule na stugen chicas ga ha tene kroche ha snede vi gama fiali le kach kele fiach na kach kele bras na so kom het dal agus ha ko oprige gen charge sin genation de mor hi dagut van ha gama fe mat de hitter na ha lo heen aan de school van na teachers te be stoche chicas trevin Ghàidhealach de feicgat go buna stuúnach ire agus goteach go bí fisakin genation go bh gachneach an rab agus an scodan a go gin sin hen fugan. Agus kar man warach a hart jan fein ha seotín gona buine in tel ha goper Còir Scotland agus ha nu an ha goper gematúri Scotland agus teacherin a fe bute agus mar bringe karmen machas na Johnson chicas agus strain scholar saunachgus in na hanna garrison agus múne vi a curator in sport a gai. Ha karster is a choin kujach nach teacher in van is curator clubbichen agus mar sin behalja vi fekin déine van Coimhearsnachdan a vi steach no a strain scholar an torster fall af geruten kurmen agus sache koersten agus ile. Agus kujach ga kosnig mar farste show ha sin son skubi scholar in de hechat gaan vi séval agus ceannach chips go bí codromach go vi cuine Ghàidhealach agus vi feching duine dul Michael ná brin an Ghàidhealach agus ga clachge as na ha an oprach. Chanéimig seo vi ik iad allhaie sin brinne an bhane brinne dríach gan seo ach oprichen an skach
gachach obrach just as a hoop agus as na hat van far biad volá las na Coimhearsnachdan heen. Maar is mooi is je net aller samen is doodje ha ik die de 15 wil aatje ik Ghàidhlig te mijn school. Maar zijn film wie mogel na gaan die as a school again machine vi smun hier Foghlam Gàidhealach gan hultinge agus vi torst teich de gene as na Coimhearsnachdan vi fein áitichu hef na Ghàidhlig agus gus na sgoile nach heen jaarstache. Agus sy'n mi gyfil, sy'n aml yn diolch yn cydrach fas yn brynu yn y siawn gwyn is siawn iolbach yn y gyfil Ghàidhlig as na sgir yn hyn y gyd i fi chanise, fel mars na bryn me dach yn cwrym agus dyn as na hach gan chyn y gyd i fi gymac yma ffeimol gwyn as gan y scholar yn y fi y tùthchail brierachus agus cydrach dùthchail as na sgir yn achta hyn. Gehad is met wel teacher achter han ik van de sfeer en as wil dat chickish. Nu ja curriculum dan qua chickish. Has je maar tuintje ach kun chickish te be. Behouden een cuspairean gachliede. Ach geshinne jane femishin vikinia wil teich gaan garrison chickish kiere goeige ha stalden national en Ghàidhlig agus a immer toch in de woine. Een paar just de stugen aan de schaamlaardigen fuse rienach famous toch gesmun hier je haars gaan teacher in de Leis curriculum travien de Ghàidhlig ha op leisig ha sienne van een jeffer cuspairean maar scheske was son chineliate gehad ik hier in de hardschool agus maar hulp ha met een gehad go blian te blian en ha cudromach het naam agus as chance to be curriculum le bonten is na as a vision bio agus martian femishin vi mochalet in nuine hek teacher in the coskerishin agus gowns ha nuine ha gan checkers be bunsti an the skill and canon ha sin rietenach agus ha nimmer brinner stoch direct teacher in ha kan checkers go shoch met de wilshin maar hoors me ek scholar in the hikat ir in hard scholar no an saturday biet gan de visnach gan we gabrien agus na goitje gebied a cow en còir moet in hukstein choma as na leisen en hake trug in de Ghàidhlig as een jeffer cuspairean gehad het na ha in de fast big an na stulie dat sostra na plianach in scolegachke agus marsin frame kan en je ha genashente maar hoes gonjer kaartje begorge wie heeft grammar agus skillen kan weten nach gewin se werke ha kutjach na overstoche stoche bjachte hasjoutjidach wie smun weer een nieuwe hanisje een tris blianne bavish weet wie elentin system vullen met de jallosteker en hier gocht genap in standard grades wie dat de tosh gegeven ieder chorik in de histenis gallen een tris blianne a hanisje ha heet gaan een tris blianne gaan heel chistenis te be wie ding as na blianne na agus ha kuch genne scholarin stoch gaan na de lente jare ik Ghàidhlig ik ieder nationte kiher no koik naar de hake as a system muur. Agus leishin magakasat film truggen in de Ghàidhlig is jay zisbian as a school. Gaan je kaal achte maar de jaren gewilat in niede shin te gilan dachterin. Gaan je laat Chistenis ein voice kween o dings ile a ha mar jerve gewil Ghàidhlig achke agus wat er wie an film truggen in de Ghàidhlig fat dimmer toch blianne. Agus sule misje gre leef aan wie gaan en no rutegin er haar schrijf dus shin in jerve wie stochen na over dat kutjach wie kan bras nog stochen wie lent in orde bij Ghàidhlig kunnen jerve blianne agus er dat wie get de farach en de door dat rutegin raas gre boel nog wie gaan Ghàidhlig gewiach ik een feit chistenis gehoord agus femishin vi fiachin na sungen jan gus cool dinge ik leo aan de film terug in de Ghàidhlig agus vi Mhanifesto gaif ach kutjach fin mir dat is dat a voor goed in het film dat je hakin het maar bij de Ghàidhlig ga chore nach shit zo stoch en nach hij chistenis teacher aan de Ghàidhlig het ha weer wie aan de film terug in de Ghàidhlig zat met toch blianne Sule mi kutjach gan skieren dùthchail no skieren Ghàidhealach ha tar bunskoltje net Joe Vienna vi tafen film trefn Ghàidhlig agus nach maken was fechting barach bunskoltje
Gaeilge ann fig na dúcha ach súla mí go bchóir an scían dúchail nó as na hiileanna go háirid. Stocha go bchóir gach bunscoil a bhí tafin fudum trefin na Ghàidhlig. Stocha a dhéis go a dúisin for a han calling nil an siad leis an systemúr a steach mar bhunróin gan a thula páis go chéad is teach go fudum trefin na Ghàidhlig a chahán mar a bhile na parentin son hinne machas. Súla mí an na scían imimeach mar seo ha sin gemaach cudromach. Agus bhí nuair sin na chom ghaine bhíliaad a gur an ára dulúchas agus corman tréní háist de hitrin a an mar ha. Cuideach catáir mar heis na fechcin as na scoiltin an drásta agus san bhil Michael orn ha táir chuidem gachuir STEM, cuspairean STEM, sin cuspairean an science, biology, mathematics as technology nó engineering cuideach agus súla mí go bhfuil cóiracin vis muinethe géis na chealainn cuideach mar fáirse sin agus taghadh cuideach gnástocha scéime úr a háisce agus scoile na bhrosnacha go bh déanamh aginn tro na cánainn nó as na chealainn a ha a cheascáil luachfór agus ha éireachcin mar rutcin ha luachfór as nám le teach. A charíis lei sin féime sin a bhí gan brosnacha gas a scóil agus a bhí gencinine gan fáid a cheast uir de gúne as a scóil a bhí i líatacha go na Fionnghal as na cuspairean a sin idir Ghàidhlig béla agus ceol agus a léid. Ní sé nafing gomakut mar gas mar hit studie ha mis a fechgin in tovas gen scolarin a againn. Ek heb wel féimlachten stoch a taiche warach as a skol agus mar a vis fysik voorgoed a gleifika teacherin taich as na klassikin far wil féimlachten soortje ek paas se bi. Hat sin gemaak gaun an de film trefin na Ghàidhlig agus súla mise mar a hasna bríine dúine áca i bhrosnacha i bhí dollarist an na film agus a colonnig na hírin a buchárgaibh a bhí colonnig féime sin rut aginn i dhéanamh Gemascop op de mé na féimach an taich a ha táú na féimach na bharach go bhé bhé táú. Bhí seo bhí a thuh dulle achhain nó dyslexia mar a hacha éiad. Ha fusacin go bhfuil diachanin go dhéanamh tuh na béla dyslexia a chasin van hochgat in bhí an na film trefin na Ghàidhlig chanil haas diachan acin a ha a deire go bhfuil a léisteút ára an na Ghàidhlig. Agus mar sin ha na smuinethe na Bígeleit gaunir barach únigach a chuseachad a roundscoop na féimach gan ha sin gin feice met stoch an noor sin na haarben ek wil na féimachchan sin an na Ghàidhlig na sailre agus gon buring in noor sin a bhí a faste gúne i buring in cuideach. Ha frisacin gin deach garian móre i dhéanamh luchtaich gan na scoiltin agus lei sin ha goma dirih a bhí a tost de farse bit na beeld an jotif na Ghàidhlig neach taich go chuideachas as na klassicin achta. Ach lei sin leis go sáris dean na film trefin na Ghàidhlig volin sa go mór gan bhí a muchtaich go heic scoilin trefin na Ghàidhlig an fechgin mar bhuiin it jaalaste nó it fastig an an dói it jaalaste hí teaching taich gabsteach i dhéh scoiltin. Agus na bíoh scolarin ó an misneach agus an brosnach agus sa farachgin go bhfuil Universitas as na cuspairean bhí barach séint sound gon gennegat a chúis an ocean Ghàidhlig a chhlach go tim in na scolig agus gon bhígad i fechgin go bhfuil Gennev Erstas. Agus gon tiicigh tiiseach in na dúlachtas an stocha hacha a thuh scoilin cáin san áisineach. Cuideach féime sin cuideach mí bríne seo ar a curriculum tuhtá scoil agus ag nu nám ha mí máchalin na haí ach ha scoiltin an drásta gobracha fá cruúsas ar gaibh agus chanuing cuitin bharach go chuir an scoiltin. Féimi na haise mála seo a bhtín fo iad a fata na sáiste na scoiltin héin agus na teacherin ha an mar ha. Ní iad in na suringaid cuú ach féimi rialtas stocha a bhí délik dé na cúsin ha seo na krapen sta seo gus an beat an réiteach go náisiinte seachtíireach an náte an a scoil. Ha dhéanam mit trénig agus cóbraú mar ha ach sé rútstocha a ha na over ólich gwine ag an hartscoil sé mar bhs mar skillan canan luchtchéic agus
has sin trícha bríú luchtchéchas gur an na bunscoile fiús luchtchéchas tá sin cin asúr gan artscoil agus hat féin go ma gawn an na misneach go heh sscoil an an grammar gaithicas agus mar bechóir gaibh bhí déanamh sin as na clascinach cimime at go dhéanamh mac big agus mar bhfuil at héanana farach cin misneacha go leor ha níl an uair sin na scolar na hair an béal of dul againn Corman áitií I bechóir bheachcha. Agus ha mi mácha cuiteach na hiice go can trénig bit cuideachar son cuasí chin bhína teacher bunscoil ha bhórchuid an na hallhain mar ha cuideachar son checkas bunscoil chaní le a géirí ach stocha ire náisianta cuaig nó in idir costiún standard grade choricin an na Ghàidhlig. Chané mit átíí a bheachcha fiús an na Ghàidhlig na sé na bínse dollastechar son checkas bunscoil gin dúsan dochas fiú as a chéine an ceanna fan fein bocaig agus sscoil an canan ar a hiice go getricht agus gominnig gus an béineag ire gus canan a ha chosáiriste agus chodúanach san sin éimsachuig agus nó sin na hiicas. Ach go míorsta nach mór an na teacher nuúre ag nachrá nach Ghàidhlig san dachi bhil hús hat sin puteach máchail na fiad stocha fein hen Corman sa bhí achtain an bhí céimi an na Ghàidhlig mar a ha stocha teacher an artscoil go dhéanamh. Mar sin na bechóirginn stocha bhí sealtain i meisih I dhéanamh na sscoil an canan hiic. Teacherin bhil waibh mastáisigat san dríoch Seasmhach. Go checkas bí fé sin in taich go háisraibh gus a bhí ferachcin misneachil an a bhí ga checkas as gatáid. Gus curriculum cuiteach sláán a hafannig gur an hartscoil féimi sin gon checkas bhí barach teacher an astaigh agus duine ácha hálacht an dríoch. Agus in draasta goúh so dat smunig ge ha fecinn sam smuprach ar féidir náteach an television or na mé an socialte agus sam blianne vi hiú den son duine hála go checkas. Ga checkas ra an Ghàidhlig agus bevalúm sa táwarach gecinn an chose ha sin nó duine vi tinisteach an a sculpting gus mí go gaibh persona vi gan a bhnach a vi in sam a fólam ná checkas an ire sa bí. Agus sú mi iners go bhfuil stocha choimhearsnachdan nó dùthchail go bunscoiltin stocha gus jólas oprachéin stocha gon cáiste a ruúa agus go feith go gat na buannach gan ha na luib. Cuideach am sminne go bhfuil cis seo cuideach amlíon bhí feith bunscoiltin an na Fionnghal gus Gaelic Learning Program cuideach GLPS líatacha agus dhéanamh bhríocht a háiste ar ire far bhfuil na teacherin ag an Ghàidhlig a cha checkas Gaelic leúnsaí na scolar na bhí dul gan artscoil is dhémas Gaelic dhéanamh mar in na cuascinach gus an artscoil. Féimi na teacherin bunscoil sin a bhí fein tréning agus áteacha go ha táistearíos misneach gaibh agus gaibh bhí stocha gin si an scoil na buannach gan na hána Ghàidhlig agus go bhína scoiltin na bunscoiltin sin fiús mar a bheith fóm tra bhí na Ghàidhlig as a scoil go bhfuil Ghàidhlig stocha feicneach as a scoil agus go bhfuil náta de Coimhearsnach na Ghàidhlig ar éich cin man ghóirsteir nó rutain de scríomh ciú na bailachan agus chum na gá bhí gáil páirt an rutain cinnatal mátain agus ile de luciúmscin na Ghàidhlig an begat san na feicin go bhfuil doras an gaibh a bhú a na bhí lá bhí fianta ta an na Ghàidhlig agus na cha ddíireach dul na Ghàidhlig a ha san na Ghàidhlig. Cuideach cha teacherin agus allhain as a bhfuil teacher nuúra an trénig ha cópracha go má féimeall agus mar thuisnaí na barthaí ha mar a smá acin ha cópracha cáil agus stúna cruúcha leis go gang sa ha an haran de teacherin bhí mór an na basa an nóir sin curriculum a ha ag ire a hafan nó a líracha as na sculpting. Ha rutain heh Corman a bharachtain min na scolig ha táile sin am smin Corman spórsal ag an bí is déna scolig go teaching is déanamh táile sin ach sinnéis táile na rutain ha ann mas min stúna clubichin a ag an bí is déna scolig ha bhórchuite sin ar a líracha trabhí an na béalba. Agus go míorstanach ha sin feicinn ha as samáin dú go bhfuil na hachras rutcin trabhí na Ghàidhlig a ha dulch na Ghàidhlig a bhain ha sin háasta cluinn bó
stocha parentin le páiste hanna film trefn na béle han je laat stocha tolletje in show hat de fecht is smunige gewil stocha een páisteachsan in fatal mach as a roich agus gnim vi ma cruúi in dóis sa hasin délige vi na gering in hasin agus gunna vi géile doe gewil fatte warach chuseachtain agus choman ag lu na béle min scolig agus féimisin vis munhéir seo leit na ha skippi an imime in je fall go gemme is chi mór cha vi parenten snavechte fiúnig nach an sa skippe in je fónig gesteach an sscoil sa gerin nach een paachgus in an cho gan game ha sin chi mór leis nach laat mar farsten skippe agus féimisin vi gemal water hef sin is gunne vi in ocean perstate in karmen hek ook na Ghàidhlig sein wil gerin ga aan bo farenten no dunne Coimhearsnacht. Fémi dunne ook vi feichgin geweel Ghàidhlig laatje aan Ghàidhealach an een doin ha inach spoorsal agus ha de socialte tor tlachgeif agus fémi at den ocean een bierhoek na beelde dolle saas as ne wuten ha sin gemiarsten nach ha look na Ghàidhlig hat de ganhe gerek ginnek na veel Ghàidhlig na misk beatúnta chuna bhéla agus féimiisi mar sin a bhí chumá go má glú agus a bhí gen cíine go sin háasta tapa na form an gaibh agus bhí sé suas sin na cóir na heicú na Ghàidhlig. Féimi sin cuideach a bhí cíine go bhs na géir duine bhan Coimhearsnachdan láitir a dhéanamh leis a scóil. Tá seo go má chuteach an na scóil sin fearnachach an na teacher a chicas trefn na Ghàidhlig. Féimiad mar hoesne vi Coimhearsn Ghàidhlig as na skide nach geheen agus go se mar farsten a Foghlam Gàidhealach. Agus ha Ghàidhealach go ma beachgal agus am smunne na hike na hen gaan na ha cudromach in vi gerin ruten agus vi beachta vi ruten Dúach farsing me coiad fénanje J behaljo heen vi fékin taghadh sa skide me hinne ha gachtéisput a ha aansam anju achgeir sin dhéanamh an dachad an béal an Jan na Ghàidhlig mar sin na ha aarstoúir a haar scaibh gus bhí brion mis go chéile munnerwuten ha sin jéisputin agus chomin a bhí brion hí stocha búil Albannach nó cáilgin in ha sin na cástrú gomór agus mar a smá chomin a hacha sin dhéanamh an na Ghàidhlig san a seaar hat a díiste farachcin go mar farsin a Coimhearsnacht agus go tukul gin nach de waan ha bont lo heen ach hun kartje nachte agus mar rust moet na cudromach gaif. Kuach koersten am smunne get ha willen gaan van de bruidhinn sinnne ha koersten go trefn na Ghàidhlig go ma fémal gus boke go haar scaif masal as na bafjen a ha a chickas. Vi torsten kargaif vi dol gan skier en Ghàidhealach far Ghàidhlig stoch a brin as na Coimhearsnachdan agus dunne gus dat ní gneven chokin kangroe trefn na Ghàidhlig vis we dol gan vu agus rutgin chamach an na Ghàidhlig sin go ma fallen agus go ma féma gaif. Agus gléich ma het brin Ghàidhlig go woch doe koerste mar sin hi get jachi as na koersten farachgin go ma misnachel agus go ma Jo nach Ghàidhlig vrien as sé waive. Kuach karmen opbrach agus jalles opbrach trefn na Ghàidhlig a haar schaif ha forstenach a vi faske buinen in het al ik wil office toch no in het de chorking in het opbrach a chorking as se wil Ghàidhlig no kuchgin ik wil Ghàidhlig met de hiken karm jalles opbrach haar schaif vi gen ma na Ghàidhlig sin dhéanamh no agus noine kennos na scoil van ga versachert. Ik goper aan de narenjacht farvel Ghàidhlig klachte. Dierig gereis gefechtket van de karmen aan. Agus ha kinach wie morenjolig waarglien op begin Ghàidhlig a ha kuach ha dunne dierig vaste kennetel. Ik wil toch wel boetje nach de oile agus toch dunne Coimhearsnach ik heb Ghàidhlig agus ma ha Ghàidhlig het féimisin wie gan brost nog wie kuach opliggen ik wie skrive is na takt na here snacht ik wil Ghàidhlig is kan sin na féimgaif as noper. Ha dunne aan ha goper leit ik SDS ik heb Ghàidhlig a ri man op barach sin is aanach na karmen
an bhí cumalóra leis Ghàidhealach nó bhí clachta Ghàidhealach fís an dríochta Nic iascach nó clacharach agus Seasmhach agus ile agus is te sin na brín sin duine cumal as na scíran a hacinn mar ha agus Ghàidhealach a chleachta go seo seacha bhí fálamh gan bhla bhór gus céimi dhéanamh an Ghàidhealach a chearstaí de chorman na chuiri sin de an taich grína gníomhachas in inadal a sin gus Ghàidhealach a chleachta tugus na háte fan opdrach sin. Agus díreach gus críochar a gráich in han tuairhas Ghàidhealach in acham seo ach bhí sé fan cinneach geolach cuite mar ha stúchan fíomha ag young Scot de ghuine áca gus taich go thuirseáibh le cuspairean sgoile agus immerstin inadal iach gan rit an townsbeteach beachgal agus ha bhórchúteanna garrison tchéis mar thuis mé a tin bó Starlan ha trí in fúpin ag garrison Starlan agus ha niscahibde garrison bó garrison búnscoige garrison artscoige déanaar a lárach líne sin agus fullamáil op ha na chuimiide se seo Ghàidhealach in seo a goma cuidromach a heh van mi machar full taichgevarach agus ha mar thuis mé mé go se goma gan a heh bhí ag gopa is taichgevarach go háiste de chan ag féach an sáiste agus ha na ramcin a chahéanana le Fionnghal Nic agus ile goma eintinach agus mar hastáisci mar burin réine bhí stocha léach a gé na géime sin dhéanamh gaisan a go bhna féach gan na hasin agus a dúad gar a mar a híisih ar an duine gar seo agus sin nachté mar dochas nachtar na cusgéireann. Thank God. Agus ní mé chéintach go na Ghàidhealach in sin in thar seachad túh de se chlád a seo de héideach ar leine so tapléh san sin imigil agus Stiùbhairt na Bithráide go mbeidh aontainach agus ha mé an dáchas go aontainach agus go cháirtaí leis an buch éisteach ag an cuideach so tapléh bheith.